Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kasing Hanyotrap Youth Council Mauthaupada Area Unit, Habuk Kajingalam Usamla Boniface Changpliang President Bat Samla Wellman Carling Yong Secretary, Hadin Kasngi ka Arpulai Tarik Unaitung Arja Arbusau Kalalit Ban Ujor Hauba Tilingwa, Deputy Commissioner Jongka Southwest Kasils District, Halor Kajingle Akuman Jongka Tanat MEE PDCL, Maukarwat Division, Ban Care Fencing No Yaborok Ki Transformer Habuk Kathan Mauthaupada Southwest Kasils District, Kabakasing Labun Snam Menta Kaladawa. Kasing lingba usamla Wellman Carling Yong habayakaran berkilapatai kubor ulayathu bahadian pakasing kalayo jing ujo nakipat ba halor gajing don jong ki transformer hagishnong ki thau ki bala shui ringhang khlam daker kebalawan ra ya kajing bom shinga nakipat ba khamtam e ki khana arit bat ki jingri jingdup kasing da kajing sngo khya bunsian kalalit dawa nako office MEE PDCL bat bu kot jing thoru ban care fencing ya ki transformer Henry ketika office kamsham la sngap hadu mentah Shushu usamla Wellman ulay thuru hagisnam arja khatpra khatkhandai we ukhana ula du e yala kajing em tang namar kajing le authority jongka office bat kajing bom care ye transformer ula ongru bakalong ke aka ke basngusi balada don kajing jia yap briau ketika office wut ka kloi ban care fencing handai lada om yap briau ka aidau ba om don pisa ula benrap ru ba imat ketika office ka update hadu banda yap briau kan sa shim khya ya kakam Ini ka New Tribute Council Mauthaupada Area Unit mentah kasngi ka Arfly Tarit Mrai Banyo Arja Pusau ni hadin kajing yo jungi kajing ujor ni padba ka kawai dai berkajing bom kajing don yuki transformer ki bom pat care fencing te mentah kasngi hi nomor kana kajing bom care fencing ya ki transformer kalabu jingma yaki padba nusnong kamtam yaki knarik kalau don lu kajing jia hakisnya mungkin oleh kalau bandai ajar kapra kendai ba nak liang jungi kumka dong katan Mauthaupada Area Unit ngiladu no ya kamsim makordor jung wei kuna tanah kane kadau jong kajing bom care fencing jong kate katanat sambording tena du to kopor nak liang jungi ngilapha kajing to hau SDO beripai jaga tanat sambording ban care fencing lu dia baru khaki di transformer Abang jong kisnong ke badan hapok te kathan Mauthaupada Area jungi. Lalu kita kisnap arja kapra terter ngna bujung thok bandawa ban le ekta. Reng ni iba ni jumi i kanong kesenjam nak liang jong ki bakin care fencing te transformer. Nah hal kini kniat banai ru ngal phat yang kejing pen mau. Reng na sutu bakta kejing phat jungi kam sim la pois kanong no ka thong simkia. Te kal penong ni minta kasni bangina haban leit ban ai de kejing thok Hau Deputy Commissioner jongka district jungi badai utrik lu jongka district kajing lek bu jungi kajing thok long bangin kerpan lu baun turkala mengna kam baun tha yakni office badai ban samurdeng bakin ker sana lu dia bab khoi transformer tedai haru tak nongrim ni leje kendu yu Deputy Commissioner ding sukman tak kajing kendu jungi kalau don kajing keren keba Slam hi dia nak liang juu la kubur ya kana bohoi nomor kalong ke basusi la radon kejing jia ku bayam preu ngiu i ba ki kloi kini ki nak office ban care fencing rel dom yam preu kumut ba ki ong hana bom don bisa te kalong ke basusi kan kalong ku ki ap hadu da yam preu sa care fencing ya sa tang norim ngi lawan ban but sundan kejing tak audit di komisioner